perhaps fat and gristle finding its way to your trash? What a waste! Or even worse, the toilet? Disgusting! Put a smile on your face using... Пошли. Куди пофлі? Ми в ефірі. Пофлі. Ага. А куди пофлі? Пофлі куди? Веди. Влажный вестибюль. Ну, то, что мы учебу проходим. Добре, почекай трохи. Николи! Ну? Угу. Ну? Чекай. Так, вельми дивно. Ні, як вельми дивно. Ти не бачиш того, бачу я. YouTube знову нечто лається на нас. Так, ладно. Где ты там? Увильготное нечто. Так? Угу. А, вон ты где. И что ты тут? Я хочу зараз нечто разнести. Эй, давай спокойно. Веди давай. Выбачься. Куда нам треба пролезти? Какуль. Что за... А, Ну, тут не хочу. Ай. А на во что ты так зробила? На во что? Вставай. Бум! Я тут. Уи! Ай-ой. Ай-яй-ой. Водограю, я тебя отпускаю. А лут лежит сверху. Что тут? Шаду. Все, я не померла. Так осторожней треба. Где лут? Секрет поблизости. Мы ведаем, что там Божечки. секрет. Ай-яй. Якое пекло. Так, где наши шмотки? Там? Короче, це треба по неких там лініях. Таких типу м'ясних лініях треба знаходити жовті штуки. Ну так давай наперед. Да я уже там, де треба. Ну, я так думаю. Так, шмотки высоко. Ду-ду. Водограю, я тебя отпускаю. Отпускаю! Видите? Водограю, я тебя отпускаю. 30. Клево. Ты живая там? Боже. Вот. Ай! Бумш. Бумш. Здоровье! И у меня его вельми мало. И у меня мало.
Так, где Ай! мясные ГТ? Да кто угли? Мясные такие трубки. До меня Ну, спускайся. где Алло, я снизу. Так и я снизу. А, у меня так мало здоровья. Мне копцы, нам копцы. Нам копцы. Тут пекло некое. Копцы. Нам копцы. Копцы. Всем нам копцы. Так, где здоровье? Здоровьица, тебе нема Где здоровья. здоровьечко мое? Иди к этой чурке. Ну же ж. Капец. Выдыхай. Выпускай. Здоровьечко. 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 Ага. Здоровьечко. Так где ГТ мясные? Куда идти? Я навіть не ведаю. Боже. А! Ну, да вы здякуетесь, ну достали! Б-б-б-б. Б-б-б-б-б. Допоможите! Тата, Я витягни спробую. мене! Я спробую. Ну, не иди вверх. Ой. Так, Не? Не працює? Допоможите! Працює. Допоможите! Що з ними робити? Ай, ну, лучше, я уголь вам нічого не зроблю. Здоровье! Ура! У меня Що теперь з полное ними здоровье. робити? Ай-яй! Треба хоче узаграти грату жовтою, інакше я не виграти як? штуки, а не будуть нас усе бить і бить, покуль... Так як я її подзорвати? Ну, так ладно, пострелять. Нічого не відбувається. Швеп. Угу. Нам копцы. Розуміло. Ну. Да хто по мне? Не я. Ось гэта ось типу рожові штуки. Я про гэта я кажу. Інакше яны Я не нас могу будуть зрозуміти, куди ти безконці. показуєш. Б...
Вони не Да ви, певно, відкриваються. жартуєте. Ну. Ви достойні. Все, я зараз помру. Я зараз помру. Що? Так, я зараз. Ну чому? Нічого не отримлюється. Ну, я не ведаю, що тут. Треба здогадатися, що робити. Ну, я з тобою згоден. А я ж не ведаю, що робити. Подлячився трохи, ну і добре. І ти там давай не помирай. Ось у нас є кнопка. Але вона не активна. Чому? Блін, а плюваки активні. І нам знизу треба прибрати гэты крані. Як? Я не бачу ніде нічого. Треба- такого, я не веду, як Треба це. забить хоста. Где хост? Тогда крані отвалятся. А докладно ось гэта ось плюваки. Плюваку ничем не зачепишь. Где хост? Где сядить хост? Я заграз. Ну, капец. Ага. Ну все, я заграз у текстуры. Я ніде нічого не знаходжу. Ты почула, что я сказал? Ага, я ведаю, що нам потрібно робити. Нам треба просто прокачати ту здольність там, де бубух униз. Спочатку вверх, а потім одразу бубух униз. Бубух униз у нас уже есть. Ну я куди про галактику? У нас такого немає ще. Есть. Скажи як. Подскочить и натиснуть Ctrl. Да не отримлюється. Ну, значит, не Ctrl. Ах, это альт, у меня альт. О, я знайшла! Класс! Ты Супер! знайшла? У меня просто альт, все. Ну добре, Кнопку просто активировала. Альта. Окей, Не, где я ще- гэты хост? Ні, я ще не активировала. Вибач. Или просто є страх, як уже ведаю, як це робити. Просто знаходите гэты расколины и нажимаете Ctrl або Alt и все. Ну так ладно, расколины. Якую-небудь снизу або зверху. Але переважно знизу. Ой.
Так, хвост, не иди сверху. А мы оттуда свалились. И что? Ладно, значить. Треба ніяк. Клас, мені так подобається ось готовий бубух. А ти що, готай бубух уже прокачав давним-давно? Давным-давно мы ж сюда потрапили праз гэты бубух. Мы проломили подлогу. Мы не проломили подлогу, мы просто шукали ГТ жовте і ну, І шукали... ми проломили подлогу, треба було глядіти, як я гэта зрабіў. Алло, мы кнопку нажали, вот готовы желтые, это ключ. Так, нам треба знайсці... Дзе гэты хвост? Знішчыць яго? Мы знішчым карані? Фух ты, господи. Не, треба дойти по коронях до желтого круга и его застрелить двумя стрелами. Ну так дзе гэты жоўты круг? Дзе знайти? Гэта ёсць По хвост. короне треба знайти. Ну так я не могу пройти по каранях, ад некуды ўверх лезуць. Чёрт. Ось карані, вон наверх. А як? Боже. Жабка. А, значить, треба знову китую жовту. До зміни. Ну, тут Все, я тільки знайшла жовтую. Все, ключ відкритий. Ну нарешті, ну. Жаба Просто ж. треба було до жопки. А забанить зараз і гэты стрибнув. Во! Знайшла. До жабки. Тікай! Що за? Що за? Ми... О боже, погляді на його. Ось хто казав. Валі його! У його унутрі є сплав. У його роті. Бомби яму гэтыя жоўтыя А, так бурбалкі. ладно. Божечки, это место жахливое. Бурбалкі валі, ну. Со свайго боку страляй, што ты там стаіш? Я не просто стою. І, до речі, ось гэта вось кислота, вона хоче за все подимається. Будем некуди. Туди! Нам уголі туди прамки треба. Ну, Я ну. хотела.
Стягни. А! Що це тільки що було? Ай! А! І он Тікай. такий хе-хе-хе-хе. Тікай. Не тікати, а бомбити його. А! Тікай, кажу. Що за... Зябка. Моя. Вот, там є ще. Мені якась... Бомби його. І он такий хе-хе-хе-хе. Это занадто вже. Бурбалки Ти бомби. згодний? Нормуль. Ага. Ой. Я некий уже занадто уже такі потворний. Такі непригожі. Так боже давай ж. не... Давай бурбалки вали, а не языком, ну. Поднимай меня. А, так ладно. Ага. Все. Мы провалили. Ну так треба не трындеть. Оу. Знаутки. Все. Худшей! Я уже нажала кнопку. Бягу и волосы назад. Давай. Все, бурбалки бомби его. Божечки. Фу. Наперед. Він такий потворний жах. А, ну добре. Бурбалки. Лишиться и бурбалки. Ага. Давай. Не шкодуй патроны. Не шкодую. Ой-ой. На язык ему. Худшей. На язык ему. Худшей. Ну забирай. Давай. Фу, у яго такі брудний рот. Я на оглі зуби не чистю, хоче за все. Ніколі. Ага. І не прополаскивал рот. Ніякими схватками. Стреляй. А, так ладно. Ай-яй. Нам тут капцы. Стой, где можешь, инакше я просто... Язык. Я не дарма сюда стала. Кота пошли. И он такие хе-хе-хе-хе. Лечиться. У меня может полное здоровье. Бей его, я его. Ой-ой. Бей его, куда завгодно. Нікуди завгодно у бурбалки. Мы его перемогли. Я Ну. забираю. Правда, Бери. что это я не ведаю. Бери, щоб гэта не було. Ахаха. Ой! И он меня съел. Віншую Усё? тебе. Так? Ну. Слухаємо музичку. Читаємо титри. Ми пройшли гульню. Не совсем. Мы не прошли гульню. Прошли. Пропустить нажми. Ага. Нас подманули, ми не пройшли гульню. Фу. Нам удалось... Куди ти пішла? Да только глядеть. Ничего.
Все. Нам ще на 200... Давай ще зробимо яку-небудь місію. Прошу. Не переживай, давай у Джевелін. Нам треба у Зараз дротики. Мені так сподобалось. Так, что у нас тут есть? Что? Що за? О, заправка. Давай. Шмяк. Ну. Ну, 3D принтеры у нас тут есть, конечно, але... Так, у нас... Тут для наступних апгрейдів треба особні місії виконувати. Це наукові експерименти, все таке. Можна буде поробити з нею. Так, ну що, ми зможемо цю звалити? Не. Чому? Чому? У нас новая миссия. Не нажимай Escape. Это новая миссия. Прошу. Ну, добре, добре. Бум! Это новая карта, там новая миссия желтая. Класс, это так цікаво все. А пам'ятаєш ту жабу, він такий хы-хы-хы-хы-хы. Правда, він був... Оу. А у воду можна? Не? Провір. Можна! Боже, тут У воде розное. курорт. Класс. Ты где ты там? Ура, я теперь докладно вельми моцно хочу у бассейна. У тебя пляж тут? Так, это пляж. Я тут! Я тут! Проверь. Я не хочу наверх, я хочу вон туда. А я хочу тут побыть. Ты со мной, чи не? Коли нету, да ладно. Я поглядеть, то те, что цікаво. А я тут Бабушка. походжу. Класс. Вообще такое классное. Вау. Мне так классно. А что хотел? Правда, мы не умеем плавать. Мы только тут... Я только тут хожу. Я так хочу в бассейн. Сканируй новое, тут новые бабушки А, некие. докладно. Пупушки. Докладно, тут О! по-моему всего нового. А там некий двор цікавий. Ну, а я у воде походжу. А тут некий Я цікавий зараз уже двор. выберу, все. Ой. Ну куди ти? А я нечто знайшла, то, что светится. Я зараз заберу. Боже. It's a cool planet. No doubt about it. If you don't mind, I'd appreciate it if you left me alone. I'm up on that cliff, just hanging out in a crate. I guess I kinda am the crate, actually. So, yeah, enjoy looking about. But don't come near me or any of the bits of me that you might find scattered around here. Все, я зараз буду Go away. выбираться. Thanks in advance. It's Cronus, one of the distributed AIs from Viper Industries. They've outranked us in the global spacefaring polls for the last decade. He's insufferable. До речі, Ну, у цій цікаво. воді чомусь немає ні водної рибки. Нема? Ну. Ой. Тут еще Я нечто теперь кислотное. не могу выбраться с воды. Yes, and they're right here, Cronus, and listening. So fine, I guess. can always switch to an encrypted channel. No, Cronus. I'm fine. Let's keep this public. Тут ще персонаж новий. Коронас. О,
А там некая дюрка. Touching my stuff. Awesome. Thanks. Bye. А это Все, я кто? зараз на берег вилажу. Relics from the Kindred gift shop. Collect them all. Ignore him. I'm still waiting for instructions, but see what else you can dig up around here. Не, ну тут еще такой классный. Столько всего нового. Я на эту воду залезла, там так само шмат. Всё. Ну, не вельми шмат, але усього нема. Так. Так. Так, так. О, So anyway, I was trying to play nice here, but you fourth-grade explorers need to take a step back. I don't know how you managed to find the cache by this sweet chunk of rock. If you don't stop touching my stuff, I'm gonna sue you out of existence. Forget all this. You'll be lucky to make the list. Not all. а тут у нас что? Тек-тек. А, да. Мухи. Угу. Ого. Тут шмат усякого. І я ніяку базу знайшла. Так я тут уже ёрзаю. Все, я у базу. Okay, enough is enough. I'm sending in the troops now. Behold, the Viper. Predator drone. Is sealed Тут ніякі дрони. to your petty laser. Так, так, так. Дрони там будуть. Андрони. Ой. You'll need to save them before you can destroy them. А дрона отут не вибить. Так. Нам треба нечто використати для дронів. Чим їх там бить? Ай-яй-яй. Ні? Може, ось Ой. это, ядом? Кислотой? Так. Так, я на зеленой. Кислотой. О! Єс! Кислотой. Молодчинка. Во, є ще один. А! Що? Треба їм прям в ока. Щоб я не Вока, розвалився. вока, давай, 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 давай. Ой, у меня кислоты нема. Чорт, у мене більше немає кислоти. Мені треба кислоти. Ай! Да, зараза. Вылечить тебя не. Чик, 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 чик. Вставай! До речі, скільки часу? Дай! This is why I prefer you. Скільки часу? Розниця кольки часу дрона ували. Я ж померла. Где ты помер? Я ж тебя поднял. Потому что это была кислота. На кислоте. And thank you for your Есть. service. Okay, that's weird. A strange package just opened nearby. Go
Чого так? Okay. Пуньк. Looks like you've gathered everything in this area. Keep moving. I've informed Kindred that Viper is squatting on our site. Our legal team is preparing appropriate documentation. Хочеш я to uncover the full нечто extent of their апгрейджу? occupation. А мы там можем нечто апгрейдить? Правда, я уже апгрейдила, ну. А все, можешь апгрейдить там все, что Правда, завгодно. яно без іншопланетних сплаву. І гэта класна, згодны? I Згоден? wonder what's in it. That's Добро, добро. Ты можешь все апгрейдить, все, что хочешь. finally Так, у нас новая миссия, где ты там? Клас. Стоп, а гэта на што было, дарэчы? На візах. А візах ён цяпер можа знаходзіць такія тыпу кантракты, так скажем. Яшчэ нешта. Ну так это ж добро. Years ago, gross. You don't even look like you do. Just stay away, okay? For real this time. Я пайду на місію, яка для мяне на... Пошли, может, эту закончим, не? Чакай. Где я? Ну так пошли, закончим миссию. Я зараз тільки контракт заберу. Окей. Ну, ти бачив такі контракти, такі білі або сині. Сині. Зеленый. Some peace and quiet. Во, якраз. Тебе жугала. Хоть. Ну. Yes. Ее все равно висеть. На 100 метров, на 90 метров, на 80 метров, на 70. Короче, у меня там есть знову таки ще один контракт. Наш візор, він тепер може контракти бачити. Ён гэта і бачыў так. Яны там болтали ще. О, это яшчэ нешта взяла. Короче, гэтыя контракты, яны показваюць, якія місіі. Але гэта вельмі класна. Цяпер яшчэ один контракт я возьму. Короче, я контракты буду збіраць, а потом до тебя. Шум-кум. Ну, я апошні контракт возьму. Апошніх 2. Ой, якія гэтыя самыя дзімухаўцы. Мухавец. Ну, Димуховец. Где я пошла исследовать мора? Добро? Там Ты со нема мной нічого. чи не? Я тут вокруг бегаю, тут нема ничего. Контракт сверху забрала, что висел. Ну, типу. Ну, Где ты я можешь пошла забрать. у мора далеко. И идти. У глибиню. Гэта хоча за ўсё океан. Я у гэтым моры хутка і, дарэчы, мы не людзі, мы роботы. У гэтай Мы не гульні. роботы, мы люди в этой гульне. Мы в скафандрах просто. Ці мы роботы? Тут так классно. Вообще такой супер. Я иду до тебя, открытый океан. Сподіваюся, я там не помру, тому що тут нічого живого нема. А кам'яненьких водорослей і різних рослин. Так, один. А, блин, как далеко.
Правда, тут у гэтым моры нельга страляць. Во, яшчэ один контракт. У мора. Ці ў акеане. Трэці, я не ведаю, ці гэта мора. Цэлых два яшчэ адні. Божачкі, ну колькі жаба. гэтых контрактаў будзе тут? Хутчэй за ўсё 1000. Таму што гэта ж місіі. Жаба. Ну, жаба. Божачкі, колькі гэтых місій? Жаба. Ага. Жаба. Усё такое класнае ў гэтым моры. Ці ў акеане. Так, Адкуль? а як куди далей? Што? Куди далей? Шукай. А я пашукаю нешта ў гэтым акеанаморы. Так, куди ж далей? Угу. I looked at the plans for Riverdale. So lame. A fun park? For the newly retired? Whatever. Хаця я больш у ваду не пайду. Line of luxury gyms for people who want to get ripped. But just for people who are younger and Фух. pre-installed core jackers in every room. Угу. Хаця я цяпер пахаджу на суші. Ух ти, куди я заліз? Ага. А я на місію. О, а тут Я некий пойду на портал. місію. А я знайшов нове містечко. Пригоже. Так. А тут что? Ничего, адже ж. Мгм. Что такое? Почему они не берутся? Ладно. Я з води, короче, вилізу. Okay, I may not have hands, so I may be a little sensitive. You keep leaving greasy fingerprints over everything. It's gross. Блин. You're a virus-filled pestilence, and you're out of shape. Здається, мені я заграз. Please go home. Цікаво, ми може
Може, будемо змагатися з гэтым щось там. Кроносом? Ну, тут есть некий мясцовы жыхар, нешта бубніць там. Угу. Гей, почекай мяне, я з тобой хочу. Ну, так ідзі. Хотей, сустрэнемся як-небудь. Прошу, інакше я не змогу без тебе. Ну, ти ж бачиш, де я, ну. Ты здесь на водоспаде. А як хто тут залез? Ну, так вон по гэтых, по зачепах. Хы. Сюда йди. Что это? Поверніся назад, зараз поглядиш. Поглядиш зараз, іди сюди. Вон погляди, бачиш контракт? Ага. Як до його долізти? Ну. Yes. Ну, блин. Ну чому завжди так? Ну, тому що гэта платформер. Ну и что? The world has changed. He's studying Mark's level required asteroid. Wait patiently for the death of the universe without someone teleporting in almost immediately. Оу. Да вы достали уже. Заткнитесь. Ну. Ой. Бумш. Ведаешь, а я не ведаю. Вось і я не ведаю. Каб я ведаў, я б тады ведаў, а калі я не ведаю, я ж не ведаю. Шмяк. Жаба гэта яшчэ там. Мне мало здоровья. Ну, там палячыся. Там, дзе фіолетавыя гэтыя кругі, там кветка стаіць. Нам треба гэтая місія, яка б розпочалася. Ау. Floating blob has boosted your suit's jets. Fly, my pretty, fly. А вось гэта вось... нам треба вось гэта вось фіолетавыя кругі, таму што яны робяць нас... Ну, дакладна, мы робімся хутчэй, ну, вышэй дакладна. Вось чаму нам патрэбныя вось гэтыя, вось. О! Разумеў? Пальмы. Не пазней буду гэта вырашаць, пакуль што. Ды блин. Вы... Ці. Хаця я ведаю, як дастацца да гэтай мамы. На гэтай малпы. Просто Як? ў гэты... Карацей, нам трэба вось гэта вось круг, каб ён быў трошачки... Карацей, глядзі. Ну, карацей, неяк да вось гэтак вось фіолетавых трэба дастаць, каб дастацца да мап. Яны робяць сябе вышэй. Бачыш? Ого. Hey, your friend
Возроди Мгм. меня. Ты ж это, парашют с собой бери. Бачиш? Ну, нечто такое. This is why I prefer you. Ну, зрозумів? Хей харе. Я ж себе не так не подыму. Так далеко. Хм. А может, что, 2 годины уже пройшло? Ладно, давай зробимо гэту місію і скончимо стрім. Не, Тому миссия що это долго. Давай я зараз поспробую доскочить и все. і на гэтым усё. Ладно. Я поки що трошки побуду у воді. О, есть, Put stuff on it. Ну, So now it's есть. you should go home. ну, Всё? на гэтым усё. Наш стрім був вельмі веселий, вельмі класний. На гэтым усё. Наши дороженькие глядачи. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, коли вам вядома, что сподобалось. Ставьте комментарии и Ага. наш наступний стрім буде вядома. Goodbye!